ry'icyo kunywa cya Brasserie. Hari icupa ryaguraga ibihumbi 4 by'amafaranga ya Kongo, ubu ngubu ririmo riragurishwa igihumbi, bakaguha icyo kunywa ndetse n'icupa ukarijyana. Umufuka w'umuceri ugeze hafi ku madolari 80, ubwo ni wa muceri mwiza, ubu ngubu urimo uragurishwa ibihumbi 15 by'amafaranga akoreshwa muri Kongo. Ndaje tubirambure. Ibi ngibi ni byatangajwe n'uwitwa Isharagani ubwo yarimo aho ibitekerezo Jeune Afrique ku nkuru bakoze bavuga yuko muri Kongo habereye ubujura budasanzwe. Reka tubirambure. Reka mpere ku nkuru idasanzwe yuko mu masaha y'umugoroba hagaragaye imodoka nyinshi cyane z'igisirikare cya FARDC zigaruka mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma bita bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga ko n'ingabo za M23 nkeya zari zinjiye mu mujyi. M23 ngo yarakoze strategy yuko bari bafashe umwanzuro ko mu mujyi batinjiramo rwagati ngo bagere mu mujyi hagati, ahubwo bari nko mu nkengero, mu bice bitari ibyo hagati mu mujyi rwagati, bari mu bice by'inkengero y'umujyi wa Bukavu. Nabwo bari bakeya cyane mu kwirinda yuko mu mujyi wa Bukavu hagati habera imirwano bikaba byahitana ubuzima bwa benshi, dore ko uyu mujyi utuwe na miliyoni 1.3 hafi 300 by'abanyekongo n'abanyamahanga bakorera mu mujyi wa Bukavu. M23 kandi yari yirinze koherezamo abasirikare rwagati kubera yuko ngo bari bataramenya neza niba umujyi nta mitego yatezwemo yashoboraga kuba nayo yabahitana ari benshi, cyangwa se bikaba byateza ibibazo bikomeye mu mujyi. Bari bahisemo koherezamo abasirikare bakeya bo kurinda umutekano w'abaturage, ariko ibyo ntibyabujije ko habaye ubujura n'ubusahuzi bukomeye cyane muri uriya mujyi, aho amaduka n'amasoko akomeye yasahuwe mu buryo buteye ubwoba. Rero muri aya masaha y'umugoroba FARDC baje kugaruka mu mujyi, bawugezemo ingabo za M23 nkeya zari ziwurimo mu buryo bwo kwitegura kuwufata, noneho bakanabitangaza mu buryo buri official. Murabyibuka ko Colonel Nanga yari yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko umujyi bawinjiyemo, ariko igisigaye ari uko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwa 2025 aribwo bagomba gukora icyo yita isuku neza mu mujyi wa Bukavu, ubundi bakabona kubitangaza mu buryo bweruye. Uyu munsi rero bakibona FARDC zinjiye mu mujyi, nabo bahise bafata umwanzuro wo withdrawing cyangwa se kuvamo, kwikura mu mujyi berekeza ahitwa Muresa cyangwa Muresa, yego hitwa Muresa. Ibyo ngibyo bikiba, perezida w'Ubufaransa nawe yahise yandika kuri Twitter. Ubwo niko abaturage nabo batangiye kugira ubwoba, abandi barushaho kwifungirana mu mazu, abandi barushaho gukangarana no kwandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ibintu byahindutse. Abantu bamwe ntibamenye ukuntu byagenze, ari nayo mpamvu wabonaga bamwe bandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ibiri gutangazwa ko FARDC yagarutse atari byo, kubera yuko byabaye mu buryo butunguranye. Hanyuma Macron nawe aza kwandika kuri Twitter, nk'uko mubibona kuri screenshot nafashe, avuga ati naganire na Perezida Tshisekedi kuri situation cyangwa se ku kibazo kiri muri Kivu y'Amajyepfo. Akomeza avuga ati twemeranyije ku ngingo zikurikira. Iya mbere, bemeranyije ko hagomba guhita haba guhagarika imirwano ako kanya kandi bikubahirizwa n'impande bireba. Impande zose zigahita zifata umwanzuro wo guhagarika imirwano. Ingingo ya kabiri, bemeranyije ko M23 igomba mu buryo bwihuse bw'ako kanya guhita yikura muri Bukavu, ari nacyo wenda cyabaye. Hanyuma indi ngingo, bemeranyije ko hagomba gutangwa garanti y'umutekano kugira ngo ingabo za FARDC, ubwo ni ingabo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubuyobozi bwa gisivile babasha kongera kugaruka mu mujyi wa Bukavu. Ingingo ya 4 bavuganyeho, yego ingingo ya 4 bavuganyeho, bemeranyije ko M23 igomba guhitire kura ikibuga cya Kavumu. Ikindi kandi ikemerera indege za gisivile n'izikora ubutabazi ku bantu kuzakoresha iki kibuga cya Kavumu nta mananiza. Hanyuma ikintu cya nyuma perezida w'Ubufaransa yanditse, yavuze yuko ahamagarira u Rwanda gufasha cyangwa se koroshya gufasha kugira ngo izi ngingo bemeranyijeho zishyirwe mu bikorwa mu buryo bwihutirwa. Ni ukuvuga ngo yasabye u Rwanda ko rugomba
u Rwanda nk'uko mubizi mu byagiye bivugwa mu itangazamakuru na Loni yagiye bivuga mu byo Macron yategetse u Rwanda cyangwa yasabye u Rwanda, yarusabye ko rugomba gufasha Kongo n'imitwe bireba ihanganye na Kongo muri iyi ntambara, kubaho kubahiriza izi ngingo kandi mu buryo bwa emergency, bwa urgence, mu buryo bwihutirwa. Yego, kugeza ubu ngubu nta cy'u Rwanda ruratangaza kuri aya magambo yanditswe na perezida w'Ubufaransa. M23 nayo yarushijeho kuramforsa nk'uko umunyamakuru umwe yabyanditse ku rubuga rwa Facebook, ni umunyamakuru ukorera muri Kongo. Yanditse avuga ko yanashyizeho video naberetse avuga ko ingabo za M23